Yani Обед, шикарная обстановка. И это все Forever дает, так что всем сюда. İştegen adam tişleyt deydi. Her günler жақсылап иштеп, уктабай иштегиле. Спонсоруңарды уккула. Майранын айтканы угуп иштесеңер, багамада чок ой салалы. Ой, тамаша бизнес, тамаша демалыс болып жатыр. Барлықтарыңыз Forever'де бірге демалуға шақырамын. dediğim gibi binlerce insan. Барлықтарыңызға сәлем. Өте керемет. Мен әлі толқып тұрмын. Birinci olan insanlar da var. Yani şekerin geçti. Всем привет. Normal bir insanın Всем хорошо отдохнуть сегодня. olma ihtimali. И тем пожелаем, кто Herkesin olduğu gibi. не успел. Dolayısıyla Не попал сюда. devam edersen, içmezsen tekrar çıkabilirsin. Musa Bey, Merhaba efendim, merhabalar. Evet, Türkiye'den Musa Metin, Musa Metin, Brilliant. Forever. Brilliant. Evet, Diamond Manager. 18 sene oldu, 18 yıl. Oo. Artık Forever bizim her şeyimiz, kanımız, ciğerimiz, ruhumuz, her şeyimiz. Forever varsa her şey var. Sen yeter ki Forever'ı sarıl, sıkı sıkı tutun. Her şey var. Brilliant. Yani. Heyecan, Forever'da heyecan olmaz mı ya? Давайте Heyecan сделаем bitti, пока. nasıl bitiyor? Это самое главное.